नेपाल भाषा संकिपा समाजहा गोसालीजुगु नेपाल भाषा संकिपा महोत्सव चिन्छ सब सुई खुदौ बसुई नेदय विशेष ज्याजो संकिपा लिसे संकिपा समाज जना जी सुनिता डंगोल सिकपिनो न्याने वेदन गुदु दक्षिणको जिगु नेपाल भाषा संकिपा महोत्सव थौधाछ सोकोगु संकिपा सिरिबन्जायो खलाबला यागुजी थु संकिपा पासा पुच न निर्माण यागु संकिपा ख थौ संकिपा यो पास पिना पनौ थौ स्टुडियोले झाइदिगुदु बाजी कुसेकुवा थु स्टुडियोले चाहिँ थौ चना खलाबला यागुजी तन जिनाप जियादी अमृत चन्द्र श्रेष्ठज्यू वेक डिरेक्टर जियादी अथेयाना पेमा साकीज्यू वेक कलाकार जियादी अथेयाना ज्ञानेन्द्र रत्न बजाचारीज्यू वेक न पद कथा जियादी गुघ संवाद अथेयाना वेक कलाकार न जियादी उलिजक मकुकी लक्ष्मी कुमार महर्जनज्यू वेकन कलाकार जियादी मु नायक अथ थो संकिपाले झिसौ वेकैत स्वेखनी लक्ष्मी जीमा पुन खलाबला यागुजी नाप नाप करिश्मा झोचेज्यू वेक कलाकार जियादी वेकैत न लस्कुस सिकपि सकसित लस्कुस ज्याजोले डिरेक्टर नापै खलाबला यानी दक्षिणाप मफु संकिपा सिरबन्जाइ बारे छु बच्चा खलाबला यागुजी थौ थु संकिपा छ गयो संकिपा क सिरबन्जा संकिपा चाहिँ सो बहुत ज्यादा के आधार है एक्टिभिटी पे हाँ खातो पान बुटी नभए पुनर्जन्म पुनर्जन्म जुइसेन य यो छौ जातक बाखै आधार चाहिँ जी ज्ञानेन्द्र जी चाहिँ सोया चाहिँ जी चाहिँ निर्देशन दिनु फिल्म खा हजुर तो संकिपा विशेषता बारे न खलायो जिला तो संकिपा चाहिँ मेरो संकिपा से फरक खछु दुकी मरु थो संकिपाले मको छौ गेजी ढासा तो जातक बाखा ओ प्राउपली जिसो फिल्म ढासा न चाहिँ अलग धारे भने माउजी अवश्य नै फरक दिए जी तर वेशभूषा कया निसी कया रहन सहन के न्यूज ल हरेक चीज चाहिँ बनायो होडी जस्तै नेवा फेखा गुद दै जुनी केन जुनी उताले छिस चाहिँ प्लाउपडी जातक बाखा जीमा अथवा लोक बाखा छिस कै जुनी ओ किनेले चाहिँ टोटल फरक धारे छिस प्रेजेन्ट या मय जी अहिले अघि चाहिँ छेलीपुरी सामान त नसी कया डकुमा चाहिँ छिस मेक्ट जस्तै आल दैमुख दिएको चीज वो चीज ए जुली चाहिँ एकदम फरक धारे दै थुप्या सिकपि झ्याटिनुला ख जिबे वन्टेन थनु उली बने जा सुथा मलागुली डेपिने उना छक बने जा यटका वन्टेन थन्न चिकपिनी बने जा भाय लानी डेपिने वने जक बने जा भालैला मखनी पेमाजी मफु फु छिला थु संकिपाले चाहिँ झिसा चाहिँ कलाकारी रूपमा चाहिँ खनि भइला कलाकारिताले दुआवै चाहिँ गुलिदाता जी 10 वर्ष त दक्षे द नेफसे चौ ढ्यावे ठो बोडो जाटक बाखने मिटे खौनी तस्के नेफुटाल त ठो टिमे न चाहिँ दक्वे बाला डाइपि दकन्दु अले एकदमै नेफसे चन पास पाइपि दक्वे नेफसे चनका 10 वर्ष देहला तो 10 वर्ष एक्सपिरियन्स चाहिँ यको ज्यान यान दिदुंगुदु आथो संकिपाले चाहिँ सिरिबन्जाले थमिसु रोल चाहिँ गयो दुले चाहे भारत देका थो जीवन ठाने एपि कुमानिया रोले मिटा चनो ख सुजुल छिता भाषा इ वनिन आटक न्योका मदि छुजला दिया न्योय म या ठौ आ न्योम मछि जिन्सुली सबे वे न्यसली सइनाले न्योम नि नापान सुजुल ताइदिसले छिटमा जाबले निसी ख्वाखिमिसी खण्डु सुजुल ताइदिसले ज्ञानेन्द्र रत्न बजाचारीज्यू नापो खलाबला यागजी आ मफु एकदम मफु संकिपाई बारे चाहिँ बच्चा खलान दिसले छि चाहिँ पद कथा न चोइदिगुदु अथेना संवाद न छिए चोइदिगुदु कलाकारी भूमिका न मिता दिगुदु थो संकिपाई बारे छु खलान दिसले थो थे नेने कनि दया एकदम लेटा छैन थो संवाद चाहिँ छोले जिमसा यको पुलांगु बहुत जातक त अटेनियाना बुझला अल्थो अटेनिया छोले थो संकिपाई दुने ढालै या त यको थाकुला छौ चिक्चा आगो बाखन्थो तर उके चाहिँ नि छिस मसला न देखे मला अलजग सोकुमी पिन्ता ठोइए कि नट डयु खसला ठोला ये कि मखो एजन दिन जाने ठोके चाहिँ नि पेमो कलाकार त उजक ठो बाखन जुसाना उके दुनी जिमसा शेरी बन्जा रेमा ठग बन्जा जल भोटी सत्तो न बुड्ढे प्रतिके जल अलि ठो ठग बन्जा छा ठग बन्जा टाउ ढका दियो हिसाबमा बाखने चाहिँ नि छपा फुयो जग्गा खमट छ वो चाहिँ नि यको ठगाइ आउ दै हिसाबमा जिमसा यको पिने सिन या टयुडु
अनवया चाहिँ नि बोधिसत्व छपा फुयो निन्तिन्जको अनवयाकन उडार्याओ एजको मक्सेला बोधिसत्व जुइट गयो मानसिक चरित्रमा गयो थो इमान्दारितामा अनवया चाहिँ नि सत्य तथ्य झोले बुद्धत्व प्राप्त या निन्ति बोधिसत्व गयामा जिमा ढगाटा यो हिसाब हन जिमसँग उके चाहिँ नि बाखनम पिने यो संरचना पिकेना उके चाहिँ नि यको यो ज्ञान गुण यो खट बुद्ध धर्म यो ज्ञान गुण यो खट यको उके दुठ्याक्यो कोसिस जोडो सोकुमे पिसन ठो सोइदिल लगाराछ छेकपिन चाहिँ नि ठो बुद्ध यो जन्मे जियो न्यायो अयो कल्पना चाहिँ नि छेकमी अन चाहिँ नि फिल्म सोया छेकपिन त अयो कल्पना जिफु ठो उली मेहनत टोपटी फिल्म ख एज छेकपिसन छ मसोसे म जो फिल्म चाहिँ नि जिता टाइ कर्मफल व कर्मदोषे ज्ञान दकी न्यागु जान मडुङको याफै उकि सजन पि ठो मस्ते त दण्ड बिमाको छुहे हुनी मरो एनो ठुमस छु मुसु पि चखुचित वा बाको दुख बिया स्याट सोल थोडा सा तरंगको पाप ख दक्कु प्राणी त समान ख छिमस ठुलिकी मोटो बाबु लक्ष्मी कुमारज्यू मफुला एकदम प्यासिडो सिरबन्जा सकिपाले छि मु नाय जुया मिता दिगु दु थय रोल चाहिँ जनरल मनु जुइ वो आ सिरबन्जा जुया मिति लागिला थाला थाए थाकु जुइ थमिसा वो रोल त चाहिँ गुल्ता का न्याय या नथे छ ओके लागि दके नाबाजी सेना मिटा जी जुबाखे योको सुबा बिमा छाडा वेको न छम कलाकार यो रुपे चाहिँ नेभेउ लागि गु प्रयत्न यान दिला वे डकेसन टरो चाहिँ जिता ताल जिसम आम मनु ज्यान जस्तै संवाद गु चाहिँ संवाद चोपी पासपिन छ छम कलाकारले वो कलाकार नोइपटी चीज चाहिँ संवाद चाहिँ उके दुठा काटो उठै जिता अले वो संवाद चोया टोपटी जी सपु कया जनाउन बोले जी उके न लगभग जी सुटिङ या नि यो कोही अध्ययन याना चारसे जी उके टाले जी बामपटी मनु खसेली गैना टाले जी उर्गा इले बेले जिले सेनामी जी अमृतसंग जी द जी यो कोही फोन ना जिमी रिएक्सन न याना गैना या जी छुइना या जी रगा उकेले गेरा छौ फाइव एक्सप्रेसन जको मक्की स यो पटी न जुल डायलॉग त चाहिँ गैना चाहिँ डेलिभरी भयो उकेलाई चाहिँ प्रयत्न यो कोही जुल तर चाहिँ जी थमेसा ओ प्याखने दुने डायलॉग को नसे कया चाहिँ सिनी त चाहिँ गैना यो भयो उकेलाई चाहिँ जी चाहिँ या यन थे जिता हजुर डायलॉग यो खजुलाला डायलॉग जिम त न एकदमै न्यानी मासुला फिल्मला स्वेगुए जी उसे न्या छौ डायलॉग न न्याका दिसले टासारले डायलॉग टु बैठाक युज जान्छ साथ त यो कुटा आको जिने गुटी चीज जुल हजुर तर एसा न छौ डायलॉग गयो दुर्गा थाछ गु इले दकैसे लिपांगु अन चाहिँ जी मचै त व हजुरमा मेस्त गु थल बिबटी ख व मिख कामबटी हजुरमा हो छमेसा चाहिँ थल छ चाहिँ माल काट्या छनिले जिटा व लुयु फुछ छ पाबियले जी अन्ठायु छको चाहिँ छिपिन्द जी तयाक केने तमा जिके ढेबे मोरो छिठो लुयु फुठो तो लुयु भयो सट्टा चाहिँ जी बिद जिके ढेब न मोरो जिके थलबाल न मोरो ए ज्याठो लुयु फु चाहिँ जी काम हो अठो सीन चाहिँ जिदा एकदमै जिद बुझे जुक्ति सीन चाहिँ जुका हैन सोगुम भाजमा पिन्ड न फे बाखयो मु ए ठण्डार जगे घर ओहो तमा ठोला लुयु फुज्या चुनका जिके ठुकै पल्सा फुल त जिके ढेब न मोरो बस जान मोरो आमटी हिसाना दिमती जिदा नाचा छम बन्जाओ या ठो भु ज्यागले मजुरका वान्छटक सकिपा सिरबन्जाले छिगु रोल चाहिँ छुदु जी चाहिँ थो बोधिसत्व नक्तिनी दाइजुल वेक त चाहिँ छम मरेका तैमा नकी दामाला उके चाहिँ पार्ट के चाहिँ जी मित्यु ख सकिपा स्वेसन य डायलॉग न न्यानी मासुलो के नि छौ डायलॉग चाहिँ न्याका दिकी तत्काल चाहिँ डायलॉग यु डायलॉग सुतान फिल्म खे छको फिल्मे सोयाडी त चाहिँ इनापिया छे तमान थो ताफ या त कोठीको सोइदिल नि छिक पनि तौ ताफ न थजौ एला थयौजको मुख ठोयाका मच्छा मजुम मिसा करपिन्यु ताफ खुयाया गुलिन्या कुंगा या शेरबन जागिन याने ताफमका तोटी जो ताफ का तमा छुडाइदियो जिमिया चिन याने ताफ तोटा दिस बिजिन छन् त छखुनिया त समाज याने बेजतमा यासे गन तोटी दगा मच्छा मजुम नक्चरी जिन नक्चरी कि छिन नक्चरी तोटा दिस ताफ नेपाल
नेपाल भाषा साङ्किपा महोत्सव जिन्सस वसुई खुद वसुई नेदया सोकोगु साङ्किपा आथो गामे चोना व्यापारेना तेलगिनी मक्त जिसम मेमेउ देसेना ओना ठोमी फटासा सम्पत्ति जोड्या भए जिके ढेउन मोरु बस जान मोरु मिजन्टे भामुर टाउला खय खका धर धर्म टुगु भाजको काइको छिके अरे माला थुमो चाहिँ निम्ति यहाँ साथ थल छ बिबिले छे तापक्कै भारामिउ झै लागि छु थुप्रो स्वेदुङ्का छिकबिन्त प्याखन स्वे मास्ति वेदुङ्कल जिमा उके लागि याक्न थग टिकेट सुरक्षित याना दिस टिकेट नीति सपुतया दित 9841 47 38 22 9841 20 11 69 टिकेट या मु स्वसतका जक लोमङका दिमते खाना थोए वैगु फागुन 29 गते शनिबार सुथसिया 10 बजे निनासिया 1 बजे व 4 बजे सिटी मैक्स सिनेमा हल बागबजारे बसा हागको दिपादुङ्गा हाक्न लस्कुसी अञ्चना ज्याजो नाक साङ्किपा लिसे साङ्किपा समाज त्यो ज्याजो धासा नेपाल भाषा साङ्किपा महोत्सव जिन्स सब सुई खुद व सुई नेदया विशेष ज्याजो ख थौ साङ्किपा सिरिबन्जाई बारे खलाबला यञ्चन गुदु डिरेक्टर अथयाना कलाकार वेकपिना प खलाबला यञ्चन गुदु अमृतज्यू ना पहान्न खलागुजी अमृतज्यू नाच साङ्किपा देखि बले चाहिँ छुन साङ्किपा बालकदेखि बोले चाहिँ योको मसला तमा डायलग आर्टिस्ट जको दया मगा दगा दाइ दिलला छुछु खचे मसलाई रूपमा तै दिगो थु साङ्किपाले छौ मसला रिउ पनि के रस एकदम कमर्सियल फिल्मला योको मसला त्यो रिउ चाहिँ आइटम सङ दाइ फाइट दइ जुनी जियो मजे पनि हवाजा भएका रिक्सा भएकी पनि छिन्न दइ जुनी तर थो छिउ पनि थो चाहिँ एकदम प्लाउ पनि जातक बाखा जुजी तो खास 6 पेज है दुबरी बाखाङ जम्मा 6 पेज जातक बाखाङले 6 पेजको दु बाखाङ त ज्ञानजी विषय चाहिँ फुली टा फिल्म लेन्थला 2 घण्टा चञ्चल या माल उही लागि चाहिँ यो मसला र्या चाहिँ यो तरक भरो यो चीज मक्के संसारिक विषयले जस्तै न ज्ञानजी धाथे शेरबन्जाई रुपे स्टाफिस चना लास्ट तकै थेंकी त गु चीज म अपनाएर गुले उना एजुल अले बडी सत्तो रामबडी लिपाउना चीज थियो आ गौतम बुद्ध भवनबाट जुमपटी भन्नु वेक चाहिँ गेन प्रिजिनिया मारियो ओ तरिका चाहिँ जसम मसला खेल्दै रुकी थुकी चाहिँ कमर्सियल फिल्म थियो जसमा चाहिँ अखेतर होइन चाहिँ यो चाहिँ यन्त्र हजुर अथे यहाँ टेक्निकल खयु न खलागु जिला टेक्निकल आज बेसिकली नेपाल भाषा साङ्किपा भाषा कि चाहिँ टेक्निकली विकनेस त यो को खुँदो त्यो साङ्किपाले चाहिँ चिकपिनसँग गयो इक्विपमेन्ट्स त छेला दिएको दु खासै खास टेक्निकल चाहिँ ठक्न एकदमै पासी ढुङ्गुडु तर जी चाहिँ थो फिल्म देकोले चाहिँ जी खासै चाहिँ नर्मल टेक्निकली चाहिँ युज होइन छ्याडा छ गु जमाने पनि फिलिङ पनि जिसम ब्याकड्रप फिल्म सोच र नि सोयो जी नि ओ चीज चाहिँ वो ठक्ने थियो पनि इफेक्ट या चाहिँ याले चाहिँ उली सुट जी थियो द फिल्म मजुगा हजुर तर वो गु टाइम पनि जिसम फिल्म ज्यान छ नि एज गयो बाखा हो त्यसले पहिला जी एज अ डाइरेक्टर हिसाबमा जी खला माली स्क्रिप्ट गयो होला अहिले उयो गयो था सुटिङ या हो ओ चीज दक्को सोचे हंगा चाहिँ अहिले क्यामेरा मुभमा घेना याको चाहिँ ठिक जी दिउ चाहिँ थमा मनन म यसै मजु चाहिँ जगा छम निर्देशक चाहिँ ओ भाला चाहिँ कपिमा अहिले कलाकार गयो पनि छेल्यु ओ चाहिँ दक्को मिले जी माउ जी ठिकै चाहिँ जी पासका चाहिँ वो इफेक्ट दिउ पनि ठक्ने थियो टेक्निकल चाहिँ अयो छन यन्त्र मरो एकदम इजी आनन्द मिखा चुको सुहे दिएको छ यन्त्र जी ठाउँ जेठी सुचना वेबका उकुनो जिडा बुको बदला जी ठाउँ का ठाउँ ठाउँ मचमा चिका बनेको जिडा पहिला सुहाको ठाउँ मचमा चिका बनेको खासा जिना क्या बनेको उकुनो बुकोटे यङको बुका बिजी साङ्किपाले मुनाय धासात कि तस्कय प्रेसर दै मुनायन बालक मम्मी तले कि यो कमेन्ट्स त नभई अथयाना बाला किज्यान मु नाय ये जी छि चाहिँ तु साङ्किपाले थय बेस्टला बियाए दिगु दु आ उकि चाहिँ छु फिडब्याक वे दका छु अपेक्षा याना दिगु दु दके नापाला सोकुमी पि न्यू डथुई हजुर गठेना चाहिँ छिसा प्रेजेन्टेसन याना
अहिले ठो फिल्म ठो प्याखयोपट्टि छटचक मु आज छुडुरुका छ नेपाल भाषा खेले दुने गुप संकिपा त प्याव्या चौँडु तस्को मजको लाट्या न प्याख डेका चौँले ओ प्याखै त न छौ कटा चाहिँ पाका बिउदो साले यको फरक खण्डया चौँडु ठिकै अब या चौँ दियो पुने अहिले उकेयु लागि चाहिँ या त जस्तो चाहिँ मुनाय यो हिसाबमा ठुके जिमे निम छम सेरी बन्जारगा ओ बोडी सत्तो जुल छम्बालामा म भीमपट्टि एकी उयो दौराने वो चोया टपी गुसम्बार चोपी पासपिनु वे कपिसा ओ निमेस त चाहिँ पाकिउ लागि चाहिँ एकदमै फरक हो पटे खण्डतया बियाटौडु ठोसेर बन्जाइ त छिकपिन्छला तस्कै अन्या याठे छ अठे लली टोका नांगाले या मुजु नि छिकपिन्छ अब सुटिङ टाइम चाहिँ छु यही पुसे चंगो अथवा माइ पुसे चंगो जुसाजु थै इन्सिडेन्ट चाहिँ शेयर यान दिसले दसैँ एकदमै न्यायपछि चुन्डे हामीले जी सुनकोठी जी चोले तनापमा चाहिँ छौ सुटिङ न्यायले चाहिँ लिपा चाहिँ यो चोले यो छ मचले चाहिँ मचा थम जनाटे यो मलाई मामेसन चाहिँ लिउ उबले चाहिँ भदै ग्याउली वो इन्सिडेन्ट चाहिँ एकदमै न्यायपुसन छसुया बारे तन्न केचुङ ड्याउ जिसी हो वेक अप ल्या चाल कि बोटी सट वो छंगु बारे जे खन्याकेका हे त दाजु न जिनाप ख्याला म हाम्रो खजो लान्छु नि का ज्ञानेन्द्र जी चाहिँ छु यही पिस्तोङको इन्सिडेन्ट दुसा ओके चाहिँ नि पिस्तोङ छौ सिङ्गिए फिल्म चाहिँ नि ओटेन या बेला चाहिँ नि आगु चाहिँ डाइरेक्टर न अमृतचन्द्र वगन एकै मेहनत हेर छटा चुरी छका केन बेला ठो फिल्म च्यारिटी सो केन बेला बॉडी सत्तो जे छ अनुभव गजल फिल्म सुया प्यावे ढुङ्गु पिसला ठ्याक्कै मसिगला ओहो बॉडी सत्तो कास छिट एकको जलजल पर नमस्ते तापिया बुली हजुर हजुर ए तापिला ओले शेरी बन्दा न ने चुनचुन शेरी बन्दा आइरो छुए मटा जिमसन न्यन तइदो गुलगुलम फिल्म थो नापा रामायण न क्यों बोले चाहिँ फिले रामायण राम जुमो गइ बोले उइ त दियो ठे भाइया पि दुराउ न्याना म ओले अबले न्यन तयु ख आ छिसन देगो फिल्म न अनुभव गइ त जुए न्यने दुनि जोजल पर नमस्ते कायो गको का टावले ओ अनुभव गला ताथे मे बोडी सत बुड्दै रुपे ठो फिल्म चाहिँ प्रेजेन्टेसन जुठे द आयो पाँच एजन त सो पिसा जी धालगा चाहिँ अठे ट्यागिङमा ठौ मन मूल्याङ्कन याउ छक अवश्य सकसिन छक सोइदिल दास छेउ नेवा संकिपा ठोसकेन उत्कृष्ट नेवा संकिपा झन् अझन वेटिनी दियो पापेछना ठुले दास यकेको सुबादु छिक्पि सकसित यकेको सुबादु सिरबन्जा संकिपा पासपिना पथौ खला बला यागजुल सिरबन्जा संकिपा छिकपिन्तना आस्वे मासुवे अल्जी गथेजु बच्चा बच्चा हिन्टला देहला एसा बालक स्वेगु लागि धास फागुन 29 गते सिटी म्याक्स सिनेमा हल बाग बजारे जिबिना प्राविगे जी उके लागि छिकपिन्छ थगु टिकट चाहिँ सुरक्षित याना दिमाला फागुन 29 गते हाक्न छका धाइजना फागुन 29 गते सिटी म्याक्स सिनेमा हलले संकिपा सिरबन्जा स्वेगुजी दको नाप नाप्लागुजी अथयाना यही पुग संकिपा न स्वेगुजी आतो दक्को इन्फर्मेसन नाप चाहिँ आचै बायो भने गुजी इजी दुंगुदु नेवा प्याख सोया दिस नेवा प्याख ख्याय त तिबो बिया दिस खुली धाचे जिना ब्यागुजी सुबा जिना